Number no screen so no Prince Elisha Sekofi 0249425277 0249425277. O frame me no be bon komo chat me am reply o na mwa nyame na me so no metumi dia ma onyankopon inhira pa. I have a guest. Mama yet say Papa cheyo. Me pa cho bo edin bia membo wa odi. Edin be na pe. Pache frame me Anastasia. Mpacho wan. Okay. Anas nyame nhira. Come on, Cherry. Me pacho me pese me nchema asem kakra bi en show. Ena pese nka wondi menim na nka me nko breaking news ni nhwe. Me busuafo ene me pastors ene me nanfofo because omo nti anyoma bi a me ya ase. Asem ni nyina ne se me ni be ma bi wo ho no me ni na atena for 2 years. Na ya hihya aware se be ware. December ya na ebe ye wedding. Na daddy mpacho be ma no na me ho chere me kakranti me move from me fie eko ono ni fie. Ti me kwatena na nchen no. Na ono osori ahamachi bompae. Ti da kro me ne wo ho no na me hu se wasori apie nti na me kwọboa no ma ye mienu ya bompae. Be ma na wo na hihya aware no. Mpacho wan. Nti mi pie ye no na oni abonten ho. Na me hu se like na me di na chi nti me hu ya ne se kwọhye ma asi dem. Aden was se ne maame. Ne maame ne stepmother. A stepmother. Mpacho wan. Akwọhye ne stepmother ni dem. If you no oni ukunu no o boyfriend no ene na the stepmother neti. Mpacho ena ne younger sister. Me husband to be ne younger sister. Okay. Eneti if you know. Ena another small boy. Okay. Onu so if you know. Edi be how many years roughly? Me pacho be say 3 years. 3 years, okay. Mpacho ana wo fie ho no. Enti me call no na oni maase no like ne stepmother no. Oni ne have affair. Ah. Why? Me husband to be. O husband to be no. Aha. Anajuno kura na wase dem. Ne dem ho no. Ne stepmother ne dem. Mpacho an. Na omo ye dey. Omo have affair. Affair dey. Omo ye dey. Oni ne orphan, oni ne da. Oni ne da. Mpacho. Oni ne maame ne papa yere ne da. Mpacho an. Be ma na obe ware no. Me pacho an. Ah boy. Ti mi hu ne sa no. Na me start say me ye dede. Say adenti na obe sa. Ba mi kunu no hu mi say ma chi omo no. O start say opa macho. Ba maame ne de ase me kasa ono so raise ne voice. Ne step sister no onu so free dem ho no buy no bisa me say dey na ekoso. Am ka cha no say show. Me buy ma be so say wo maame ne mi kunu, me husband to be have affair me kan wo maame enyewe mama no. Hono ma na ne sister no start say maame we de wo ye de enye. Ade wo ye beifo ana. Ade ntina wo ankasa ukunu ba ne beda. Oh, mami, we dear we dear, and dear we dear. Honum, a free mammy nana. She will be on so Becca said, dear, me and any. A may catch your own small boy, no wolf ya has seen. A runner no cannot or no, de me. Okay. Or say a ra, when you small boy, no wolf ya hano. Who kunu ni niano, or mobile, me, who baby at 3 years. Ah, and I'm see, honum na menka me nye njindi o ba de hu ya ne se sister no me kunu ne sister no wa start su odwane ena ma me se message na honum wo odwane gina honum na me ne won kasa akra no monka no akra ne me ba na se ye mu mienu mu ba ti me hu ya ne se me kunu ahya na tare de fast we pia kwa bontin ti okoye no na me di na ti se me ko bisa ne questions me koye no na oni dem honum na me parke me nyoma se asem we de mi ntimi na me parke me nyoma na me kwotena hotel ti me ka se me lodge hotel hono ba mi kunu no wa fam panyimfo afane na afofo o mapa macho se o si den ma oni le stepmother kodai papa o si ne stepmother no de bia osori anapa ewi enwumbre akra no wa makasa munim se akra na nya me ba
Samo pese men kama no ntum e wo sa asemi ho a o se woni men dance ansa meja asem nim ena me kunu no susu wontimi nye na o se an de obekama obi ate But ma o se e de no ne sister die. Onu ase onim de ba ne so ena one ne sister ne kodae onim de ba ne so one ne sister ne kodae opie oba na wabro ena okofa ne sister no ne die ti wapa ma chosa me so aware we die daddy mintimi timi pa cho mintimi nka ncho bia se si ana se time no so ya ben timi pa ma cho betimi a boa me na me. Okay, don't mention the name of the church. Is your pastor aware? Mpache there be onim ho hwe. Have you told him say oh you don't want to marry again? Me pese me nka nhwe no. Won kan che obi a. Me nka nhwe obi aye say ebia pese me nja aware no. But deep down no, I say maka okay, maka hwe me ma sorry for one bi. Ba omo nte mase. Say I didn't na me cancel. Me pese me cancel. Canceling the okay chance they want to cancel the marriage, but you didn't tell them the main reason. There be man can't show be a main reason. Entina maba say ka de di menim nanka men ka asem we ntwe me busuafo ene me pastors. Na omo nti se ni say na ekọ na me njaye aware no. Cause we dey mean. What is the man's attitude like? Be man na wokoche no. Ah oni ni awo. Tini nua na wo fie ono ne ba na wo fie ono. No mo se oyo younger brother. Oye ne banka sanka. Tini nua awo no ono what is he doing now? Sisi a opa macho o se member back nyame enim bibia me pe bia oye mame. Eno kra kan ho nti mi sure se me koka kra me busuafo kra nti ase dia me pe bia oye mame. Dia me pe bia na offer pacho de bia offer me super macho offer nkofo sisi akra make ase kra enene 3 days kra auto ka e ba se me ntwa bibia so nanka me fa ka no na member but we die daddy mintimi ne nentina no mboa me wa asem we dey serious but me pese me bisa obi a question we say ukunu pese bisa say if you find out say the man you are about to marry on any biological sister ewoba no on any stepmother da what will be your reaction? I want answers on the page. What will be your reaction? Because the right one on your bonnie this is terrible. Then a man is stepmother and that Occident maame on an under obeka secret na ma obiati omokra say na msasam ne kra so ntina ne papa kra free mu. Wow. Ne papa say asem na no nya heart attack and no free. Guys, I don't want to say anything. I don't want to fire anybody. But this matter is deep. What will you do? Then away, your husband has a child with his biological sister and sleeping with the mother. Maame kwa do enim guase for. And you want to know whether you should continue the marriage or not, you are confused. Yes, please. Don't marry. Why? Worry with your man, a toxic family. Don't go. Look beyond the man. You must look beyond the man. But this one, I don't want to talk much because maybe she my bread. I don't want to talk much. Maybe so be I say, what will you do? Give me an advice. Let me give it to this lady. I'll be right back next week. Bye-bye.